Allah subhanahu wa ta'ala ogorohanga uturu kugambaho ito abasilamu akatuhereza kitabo ekitwihamwe biturimunshomesa Elio kuwarabuze ojo twonka abasilamu bakushomesa nabiyankaye nitubyiho mu kitabo kibakweta mu Qur'ani kiri kwera amwe cyeta mu Qur'ani konka cyo no kora cyete konka kitabo kisigara kigeke oba Qur'ani oba ki ne kitabo kimwe Qur'ani so omurye kitabo ekyo harimo shura nibageta surat al-Baqara omuryejo akagira nti ya ayyuhalladhina amanu akatweta yagira ngo imwe banje bikiriza mbaze mukurukirizaka nti idha tadayantum bidainin kumura idha mwaba mwayikirizanaho mwakorendagano wakorendagano ni waribanja ashina nakaje nti faktubuhu murukoreki murhandiki obuzibu obutufunire ombanwane bitu hata nangwana na abebeka byitu brother wawe wabo inepchi yawe brother wawe inakabanjake wajot hat no manya mto wanje hat no reto ine muru munyo inepchi yanjeji pchi yanje millionaires ine chirinsa no jireba atat nyewe ngokora mto wanje inshallah wakabanja ongitra wanje ka millionaires nyokereze pyokoreki okuri mwabara kwandika manyoguru murumuna wanje manya no mwesiga mwabara kwandika ashine myaka enga hipye yahwiro wallahi kinaza kugitwara gitere matatu agitwara giteko murondi ari amabanja asinga yo kadi yapchi obo yaye bwangu baja Allah nabona byakuzukwereza akagira ati kadeka nakusharira kibanza pchiyanye naje kugabira kare nubuza kushesha bwanyima nekibanza atara kushitunda jet ngati inkorenta kanyine bakuru banje kabine banje nebyanje nabirire already yakugaruka nagaruka nyomwenu nyoto murapire kibanza Pichibara chimwampire mukuru wanje akakitwara agumana atemaho yansigiraho kace ibintu bina kabitwara je konka shibije bistemem kashikanosha nankiyo konora baha kahonosha mukate kanosha konora baha kibazo yuko kuno kakayota manyota ndiko bigambe utumanya cyanje mwa bintu mureba ngajimuhereza bici mukahandika ngai haro atnabiha atinyotinka muhagaze manyo muntu nakwehakana atinabiha atakibatinga koraki tinka kimuherezaga era ntubaza kureba ntugikwato tinayimwe handikira ekibanza cyeyo kachitwara pichi ekakora kare ninga akajuguza tokubaza kujotemba chiyanje ningara kibanza cyawe pichi teko zireki teruho Allah subhanahu wa ta'ala okugira ngo faktubuhu muhandika kintu ekyo akaba natwe haze bintu byinshi Nobya kubara mwana wawe orukumanya kikumya kindi kujota oti madam hawa sikahuze yufa mwenu na shumesa abasilamu ni mwesiga ngaha mutahi wanje no bunakubandiseka wallahi to handike nakugura ho motoka to handike nango ati nibasa kwa nagabe ibintu ebihanga bikweta gisenda endagano atareka tugarika hansi wamugura hakagari mukakora endagano wamuhore mtwaro 10 nangu kazibe mtware bi no mukakora endagano okuye wano manyankaraze twari zirashashe kandi omusasire ryo no mutima gwezire omanyengweze wakora ki wazebwa konka wano yenda ngo bakushashure uranka kajata mufuna yumwakora ki ayo mahandika kandi ukora mara kwandika wibanja yiwaru kubanja bani wabika bihandiko ebyo hata ukaba nombanja kandi tware bihandika byo kumbanja ndiyo kumbanja naye hakana ninjana nabyo nimbenaga yo nosigaza ki noreta to notina bujurize okwereka munokora ki nombanja so ekigambe twabanza waba no manyanti no wo kubanja arakoza mazima yo tkonga mudahi wanje ejo twatukora kahandiko asa abamwe no urane bahanyisa hona she to you don't trust me to kunyisiga ntukira ntikira nakorenda dekaka ko kagambe
reka kugambira naka no yakuba ariyo mukazi wawe bye ningo mshisha mukazi wawe maybe uka ine rento zeye hatu wajwa tikonka tonguze uka rento kamwe akajwaka kamwe umuntu yagumanye ngo umenye ngushoroza sente nkwe muzingaye ngukora umwami wanje mpereza miliyoni 5 mu kikoro rendagana ningo kweguza she aneguza honka obane mtwara 2 bana 5 muri yo family yanyu ariyo mshija muhani akbar manya izo barimo nduza kushika madam ho mukazi wanje anyizi mubinge ni kana tarahandikire mara niza kufunda makatama ho kugira ngo muhereze bye ninga yo waya kukana nabaro naza kwirusya naza kubuza okijana cha akwajire kwija okijana ki kumba izire wakora ibintu waho kununka nibyawe tibyeye so mubihandikire tukugira ngo tumukwesingingana okwe haranyensya mukaza kandi mukaza mukurwana no kwe huba amapolisi mwamahandikire nanayibana bimara nabahandikire takuza kuzerera kuriya kozi nakimata kana mazima kahandika sigini cyanje ni yakozireki ni yeruho nayo nanga kasayininga ho n'uwo mujuruzi takuza kwehakana no yayehakana takuza kureta bari abajuruzi bona ngo abakozireki ngo abahindure so tugezaho munonga twabanza kuriya mabanja itwabahereza amabanja tufuna itwakora ki ayitwahandika niyo shonga yo kushaba kubanza notinga tutakagire hari eshonga ya kandi twagira ngo umuntu nayenda mutayitaga mutahiwe omunshonga ezituremiise okufuna sente ningo gigahara neshonga y'amabanja hati bekankubuze iwari mu sitting yawe katuganire nangwa hati oyinibanja okaribyo normanya kandi ibanja tokaryebwa no shaba ruhanga buri izoba nangwa n'abamuntu imuka cyo tukora ki tushaba oshaba sente by the way ombintu bimwe abantu twene bitukushaba cyo kubanza ni sente yo bwiga yo wari yo kora kugira nta mwenye yo sente tinkuzenda no zimpereze zimpereze erontera kasimo tseka otijo zakire nyo tinkora ki nyo ninzenda yo nani nshaba ki sente konka sente zo waba numanya ngo inibanja lya mutahi wawe hazani urumuno shaba wano enda ngo ruhanga ayakireze banzo ye hibanje lya mutahi wawe or mshashure wallahi Allah naza kuhereza twine amabanja gemiringo myinshi types z'amabanja twineho dainul ibad ibanja erya hagati yo muntu na no muntu umuntu no muntu then twineho na dainullah nugo mabanja abiri nigija gata dainul ibadi ni banje rya hagati yo muntu no muntu nkaki nakora sente nkakugira ngo ndisize mbuzi yanje naje bakweta kuhereka ngakwereka mbuzi yanje nibi hagati yitwa abantu then dainullah ibanje rya hagati yawe na Allah ngo kugira nti oyine embuzi 20 okwereza zakano okubasa wayanga kwereza ki zaka ego nibanje rya hagati yawe na ruhanga eshazo kushara zahika ojata akambendi ya duka ego nibanje rya hagati yawe noha na Allah so minchiriza kumanyise ngo ibanje rya hagati yawe na Allah ryanguhi konka ibanje rya hagati yanje niwe kandi aho no hari gabuze manyito abantu ecyo ntitwara nakantu kaki obakangira atkonka shi nari mfumu nyine kumushashwa nanagireyo akakora akankora ibintu akoze tukabikora gasigana nambanja mwije mushashure kati duro muntu akazomba fumu omushawe yaguma mwe namubanze konko yayetise bibya shiriki yabirgamo nicyo uri kumanyitsa ngo ayine kumushashura nawe amushashure subhanallah sente zezi yakozire ki ezibaraganise bakaragana akore ki
azimuhe akuba nibanja naija kwijana wahi manyatu direct no wachi no muronto mumanya konko mukirako wahize bargemperu naija kwijana wari kundishira kureki ikira murabyiho narebi wo munogenda atwanka nanko nkasigazi akasigazi ibanja ryanje ati rohanga yadenkani mbikorebi atkonka nankani mubanja rohanga nabaza kureba umutima wamukushashurje we Allah mukoraki amukushashurje konki baza ndibarije ryawe atima wakacenga no wakuba hatine abamu muritwe aho tukujante Allah tusasire twagamba amabanja dainul ibadi na dainullah hata hina mabanja gamwe madam hawa nga tukarikora konka tukubasa kwemerera omisho gomuntu byo tukonkanye na kozere tukubasa for example itupta beturu bato tukariye bicoro by'abandi tukuri sente mukabana muzo misiri tukabiri Allah tusasire ngo twakora ki tukabiriya za simanyifene simanye na nasi twakora ki ukoriya amuduko riya banate mutarumu yuko yamusolo kora ki konka koko byo ryaho wabyijuka ebintu nzakubishashira bata nzakubishashira bata ninga yuwokarga ni wayibere mbuzi yananga ni wajibere no kimanya haza hawa myaka ukayijejeti tkonkanaka madam hawa ni nayibere mbuzi yawe otso nishabansasire hine bimwe ebitukuzagamba byambe basa obutareta buzibu konka hini banje ryiragambe ngumazima ni ojeti ninye narogire omwana wawe nanka obiyabe nakora P7 akarwara byezo bikamurabaho wakigambera omuziri warogire omwana we warogera aho noragaho takutokurgaho so hati nkecho noza kuchikwasaganyota yo wayibere bicori nkanye no kubikwasaganyota era nishaba abawita umusasira bamwe ahina kurire no sharanye kantamwe muto wawe kabatamwe yanyu Allah tusasire konka bintu nkobo bwacyaro bana yo mutabuni kagire na moto kakagire abantu bukuru suka kururo wituru isinjiro rubeya akasozokwe so ebintu cyo wori mumbera nkejo nke yanje giroti yuwerga ayo wabyibere no hamanya kana nabamwe bakafa abo ababihinjire debaciruho konka famereje tukujyange kakoko ikiruho yuwe koroti kankwereza amagezi kora gafu nagambira na mutahi wawe yuwerga no manya kasoda kana nkoga ko wanywize erga herizoba akasoda no shanga buri maybe kakaringa karunana hawa ta murembo guna karukumi okibe cyori kikakiringa cya shiringi 10 erizoba ne cya shiringi zingaye urukumi iwerga akora garuke yo kwato mutwaro oguhe family ugiroti urona mu mwana wena kureba rukubi ninga dokwa ndawa kwatarukubi ko family jo yoti konka otireka sadako mutwaro ogu ngusada kire family ji kongo mutima gwawe no manya mwashuri banja echo ruhanga nazakora ki nakusimura tuwabagambira ahabo kuma enkoregana irohoshi hagati yawe niwe so ombantu Allah subhanahu wa ta'ala aba kunyigira aba kusinga no kunyigira no muntu yu Allah kusherekerera iwe okazaho kazagambe hamabyawe okito muntu we abana wabahinure mfuzi after some years utatu mani na ishiresho atnyoni mumanyawe ati ninkwita kula ishiresho wamara kukigamba nogera butekana buzaho kiga hagati yawe Allah akoraki akakusherekerera so ebimwe twine kubigamba twanshishura amabanja kandi ebimwe twine kubyesherekerera tukabisigaza akuba ayanegira balil insanu ala nafsihi basira bolo muntu wen na ahamatima gwaye na yereba ombinte bitakubiha no mutima
omunogo nugubiha ejya mikono nekora signs zo kubiha igireta otinzija kati nkomawo nenga toina we omukono gwakora ki gwagamba nkomawo kati ushangaya nakubanja even by the way yakore waraba ha border atseka seka nkomawo kati warabaho wagera mukono gwakora ki gwabi konko mu mutima gwawe amazima mazima tindagaruke utkani nambanja hatkina bene ngaruka nza kuraba kuriya noro mutima kugwabiha niwe biwakozura mutono bimanye nanye nimbimanye ninge byo riyo nokora nibyo munokora no bimanya jezaho oshashure amabanjago ombwire nyumaho nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama abantu kubabire bargo omunsi bina mabanja akata basar kugira ngo ayimeraje neza ya musar nabi akayemerera harufu era ni shabeje sunna egarikeho omuntu wanyi yafa ito abasilamu tushira kubikora twemerera kazinda tubuza ngo bantumwe hinabire nabanjo mushijo guningo mukazogo gwafa kara abariyo aije tukore ki tumushashure bantumwe je no sunna ndakajya ngo ni bid'a tibid'a ikiri mu hadithi agira ati sallallahu alayhi wa sallam fa yamretera maiti akagira anti hal taraka alayhi qada'u ngo bantumwe ngo hine biyarekaho ebiya sigaho ebiraza kushushiri banja ryeye fa in huditha annahu taraka kuba biramujanta angu hine byakozire ki ebyasije wafa asalla bakaba hashuri banja bakora ki nabya amusarra leje konki yabira atine byo kushushura akabagira anti sallu ala sahibikum niona abirga musarre mutahi wanyu konko mukirako ejaharizo kujimara yo kurungi mbintu byasimurwa mu Islamu ni cyecu kikasimurwa mu hati Allah kiyamazire kumhereza sente yajata ana awla bil mu'minin ninye ayino bijunanizibwa abasilamu mwe abinjiriza mwena baman mata minhum ngomuro omuryabo arargo magarage agency haza inibanja fa alayya qada'uhu ninye ndakore ki ninye narashaka kayine sente akazine hatejo hukumu iyo utasarro muntu ayinibanja yakora ki yasimurwa hetyo so omuriye cyabwa cyakata kubasarra akana twe hanangiriza obutarahukiriza kwehora wallahi wajant kantine mati nkorenta kantere madam hawa ko ine machebiro kachimpamu no shangati no yakuba atachukwire ejembere wana wasakora ki kugira bamu konka umutima gwo gwijiro mo kwehora burikasheshi no kwehora kandi utakushashura tukushashura amabasha geyongera gapailing Allahu akbar wallahi alhamdu twaza kwata hamuntu atakwenda kushashura kakugambiraka atakwenda kushashura ijana tubasa kwerezaho 80% tinye ndo kujigaba konka tubasa kwerezaho 80% okurugankai okurigiro mbyahandi yo umuntu atakwenda gukora ki kushashura ijana no basa kuba Yesu no sara no kora kimwe mutahi wanje shashura mabanja okay barakallahu fikum ni jamna nanje wahora twaza kubanza tuze ukache onkahomero ntugaruka otakaraga إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله إبراهيم خليل الله إسماعيل الذابح Tyson mwiroko mugende mwirukanze nko kweri ya mugirete kase tuyiroko mukagwatagara nko akajiba kwata Robert aza kujitwara ugiteka yo munanko Yesu biji
kanalima ngone yokuba hati MTN resira kazano baketa ko kuko liko kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese hagati ya saye mwena sayibiri ukagura voice bundles asimu yawe then yo MTN ne kwereza minatsi ezabuse zine zo koze sizo baryona gurende chika rwagati ya shahe mwena shahibira zakasheshe rero tungenda chikisha tuzabusha ezo kuteraba MTN izo baryona nyigasta emwe not star ibiri emwe hash rero tungenda chika zawe zabusha buri zoba MTN twina hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN Onwa mkaga wabano planninga kugira ngo yombeke sitegura oyine kutandika planninga takatanchire chombeko chawe mbwenu okuza kombeke sitegura oyine kubano chumanya kare echombeko chawe kitakimukire mwenu kuwa kuboryokwe orukwenda kumanya ahakuwa kubasa kombeke sitegura no ryombeke sota no ijobugana mbizo buchi orwa mukagoro shahemwe zomwe bazyo mbiza kwa twine engineer Raymond tusasire kana ija kabana tuganirira ahakombeke sitegura na nitegure rwaheza kuryombeke sa no ija orhanga zota kandi or maintaining gota yes no urano ndakombeche sitegura konko bushobozi kugira ngo uzegura siminta kuza kuzomwitokozireki ntarabo ko mucyaro kushangana kwa to mushenyugweye hatabatabura makantu kace kubuzabuza ka siminta ko kubuzabuza akorenje zigyaho itegura no ine kuboyemerireje enji yawo gihireje hansi meaning no kurga hansi neza kutwaraho sente stakushana nezo yakole sibati wecho inekora to inekferwa program eji orwa mkagoru shahemwe zomwebaza illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya habib Allah Allah Ibrahim Khalilullah Ismail Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna manjena kwakira yonka homurako deka tugumiza mna program itunyamurunje program y'Obusiramu live aha on TV Studios. Twayegitwa ko Imam Abdallah Lubulwa kandi ni imam owo muzikitigwa Zait omuri Kashanyaraze aho muri Mbara mashallah. By the way ni nsima abantu bari kutopekera imizikiti mashallah atibuye muti nabasa omucyanga cye harimo muziki mashallah. That is so wonderful. Yes, so mwana wanje tusiyon tureba ahanshonga eyamabanja twareba ngo ibanja nekintu kikuru munonga kitene kuba ntufaho munonga ninga sho kufa yukwetantara ninga waririya rebeka ngo wafayo munonga okorisha shura abo kuba ibanja niriguma riri ibanja. So rekanza wa Imam Abdallah Zait Abdallah Ruhurwa atugambire ahanshonga eyamabanja. Yes. Naam, alhamdulillah. Msima Allah oya turabia umukahumura katwisia asayi tuchuriri ndechekezo muntu na afira twasema Imam Hudhaifa shonga y'amabanza ayayi arede iri musayatul Bakara hina abantu abakuri y'amabanja narishi abakushubiza ngo nashubize iki riguma nkibaza ngo kata kuchimanya zo mezigiti zo mu kitabo cyo muzigiti ubuneza kwaye Allah nyowanje bayida nyowayidi aideji inkemera abantu nabagambera ngo nabeshengereza aideji mutakansubiza mutagaragaza kintu neki munyambe mushashura amabanza giba ku babanza bitwa banora ganza kintu cyurataye omuntu shanga 2020 akashubize mutwari 10 umaka kuwakurataho turi mu 2026 nayongera atuwa anyumira gumamba mahandiko mu kitabo agumena abanzi bwana bakunga bakigamba ngwibanza neriza kuteganisa nanabana babona nabijukuru kira bateganisa konka seka yagamba kigambo cyo kuhandika aza abantu abinji na mnonga abantu abina kasente abagiga banagire business z'abantu abakutandika ngo nayiza mu kubanza baza yashashura yaza mpayo pechi na nechi twarange mtware ibiri kwa kweza reba to ine cyo ramukore atwara shukari ngeri zo
ezazi aziguma adwaro mugati okoro ko kandika ogo kandi konkati ya signing hari na utiya yandika umuntu handika haji nimbanza mitware ebi akuriya kama daro kuri amadara gakureba hatu mutiye buza nyine koreke oronde hore akurije haji salamu alaykum haji akasende azani kimanya takagira ngo kunyaga ukani kimanya mazimeje kitunikire yekitunchi sasa oro muntu nazo wa imamu oya haji ndozire muntu wanwe yabura kanyagire nkorente omuza ngo mukahandika mukamwesiga karibo musiramu inegire juna rebe ngo vira ngira ati nkamwesiga bwaruhanga konkana gire business yanje tigina aho kababa azabantu abaide bakira kufune kinega bakakora statement yikukira kutina umuntu nayemerera agira ngo ayiruhanga ko habero waruhanga wallahi aronda aho kabera yazo police ari police byono obine akasente okini konka to kwenda kushika ajya tkan kabero waruhanga akora statement ayi Allah Muhammad ogu nkamuhore ibintu byanje nkando ho nawe nani winning pami uko ruhanga ukano turebe teko mubasa security ajine akasenda akinde buri hamwe hinda azana basako tagambwaho teko mubasa Allah wanje konkani we to kumbasa umuntu yakora statement igejeje gaza ifo yiruke umugire sasera okuba yagira ngo ayiruhanga teko mubasa konkani we to kumbasa ate cyo wachisigira ruhanga turuhanga washarama osanga na munongo shanga ko muntu mutawuni natambura ari gamba wenka za rugiro hokare eshonge kizibu kiri ari ayi nabantu biyanyagire abe yabone bonisi atwo kunyago muntu business yekagwa family yuna wajita ayi nabana bakushoma atubona baza kubabinga mama ninga tata ngo nawagumirisha rukwite ko haji akasente kanyaraje kampereza konka ina aya Allah yagamba ngufa idha amina ba'adhukum ba Allah seka udhaifogu nibaza kushanga kwandika tutwahandika unga Allah yanti wasanga udhaifa yijiro kwikirizana mwafu no kwikirizana hagati yanyu seka udhaifa yiza twikirizana Allah yagira anti fali yuaddi alladhi utumina amanatahu endagano mwajukora muri babiri na ruhanga yaruho tina Allah wallahi endagano yiwakora na mutayi wa mutahandikiri ibanze origaruzeyo Allah jantu waliyatakilla kandi mutine Allah mbintu bimukora se kumesa abantu abinji barira mabanja okwandika muntu bakacengera ngo bino kwandika umutaronda hara hababe bambuza no yabe yaro bakumukahandika ibabitaro so abinji ntubashaba umuntu yakwesigira kagira ngo nanka wallahi ishitirize ebi nabi kwabwara hanga buzimazima mureke kugira mutuma mbi abamba gikosanka chance yo kunaga business z'abantu umuntu areba muno tunguka wene ka botika we hawa agira ati mukore ntoko abanza yiza na family babaza bakagira umuntu gumwe busijyanke mutoro katano umuntu gwa kamera jeje wallahi buri akampe mutwara atano ikabura kumyibanza akujaza nanyije ni mutwari 10 balance yi kumureta oburu umutima waje haja kampa buri 50 naza kunyaga ojese go muntu mwaka guha mukwato gwa kabiri ohikano kuhindura business ukurangwe gihandema iki kibaso gihinduro zahandizo nayo kuratayo ona ukumirukira uje ndugo muri imbarara umusiza akayandemera so basanga umuntu washanga bakamukusindikira oshanga ngo so abantu bakubereba TV West abantu bamukamamwe mudinero hango mitama yanyu abana binje barimo ni babona ahabwe mbinta bazire babe bakoze oyine uwanyagira yagira yena go murwisi cyati nyongoreje ahimera ruiza rutinda haro rakatete agira bismillah tumcheno gonano kanjendi abana yasiga umukazi bona barimo ni barati bakumaneki yahita muzeyi konka iwe ubuzibu burugirari iwe no kimano kimango hamusahogo hazano shekizibo cyayine kabire kari kasente kandi akasente hazo shanga cyakwasa n'ikiriga yiza arufu ngaza nankabe nambanza yo akasente ke katakiyambe shaheze so bantu umuntu yambe mba abantu barunje ibanza reretera abantu binji eminwani imwabire mwine yacwekaho yanakakari munani wanje munonga konka azanye wenyine kizibo inabantu akwiza nkiwe ukimuri bujya ati hawa turi ni murebo kutakubaza kunyaga wallahi rebe kitini saha cyayine ningaze gutaifa cyayine omwesiga konkuko oza kureba no muhanda yaguhindura wallahi niwe Allah kuyamba bora bire kapanya koko mwego akweta ngemeseka salamu alaykum ndiza kwiza bintu bitu ni kibyizuka kagira ngo kakwego temwe muzomu kasho ino shobira bira enyewe nyina banyagire
nimba manya sati nyongo mushomo nimba nimanya umuntu naizari kambaje mukeshango mukiri mokwe atakushima yango ariyo mwego arondeje ari arakora behebura ningo mwa abanyine ko fire ziza topi ajishumya ati Yesu kamiso arabuti ati wakumwori kangu wamure seka salamu alaikum aje wa alaikum ati ninga yesimu amoni bika omana ikaduka hakuri y'amabanje ayesimu yetera agiteka kutu ala iwo murebo gira konka mukama so abantu obunyaji baretire obuyayi mazina kandi nibagira ngo abantu tiniba sena twina amabanja konka kandi mishashura amabanja kandi nyine kizigo kiruho n'abantu akugira ngo hazanka nkewa sente zawe iki ni ishomesa n'abantu b'inshomesa ngo ibanza nawo byamere no kimangu nakanambanza so karyebwe ubona ukwibaza cyane yari kubanza no basa kwebwa oba kubanza no basa konka no kubanza of course we takahebwa konki oba kubanza no basa njoko amagira wabo inde na minute so ebyo nebikabya vuru abantu bakosa bakuriyangatanisa abantu omwemba batakukimanya konka mwemba kimanya tukubaza kongira ngo kizo hawa umwehuguze emitwari 10 mazima dero ka ngo nkaje basore azo sase kare wizuka kare zimpi kandi kiri kushasha abamumanya no shanga sente tujya ngo atazine azine babazine konka atakwenda kushasha we ayekorire budget iyo nyendeki ati we torimo kandi nyo chikunsaza no kushanga abantu butukureba nkabinemu kandi ushanga areba umwana bambi yakuronda akazi zakora unzakuriyaho amubaza yamukorera muri gwaho asigaza kuba shahi 12 asimbura agenda byaza kangaruke umwana yinuka anaba agumaho ari no umusiza kumana teranesi muka ari kuzo mukazi nagaje ruhaho ngwe kare takumugira ngo muyandinde ko kakare maze kaguma kabakiriyo noza kumurinda no ruhanuta so bantu bakutureba West kandi tubashaba mutuyambe buri yakumanya ngo iniba obaneri yo muzigiti obaneri yishomero imwe ba politician rero twaka fizi z'amashomero sango kunahindura umwana mutakuriya by the way sekere ikintu katukibagambira abanda nuko kuri abana bamwe bashomire te kugira ngo buri yashomiro muri magukabura nebi konko bumwe abana bashomire emeremo yabura yaronde cyo gukora kikabura obuzibo bwiro bumwe amashomero gumukunyaga musasira abashomisa abo musumisa nasiba n'umwana wawe ko rugo mukazeze umbako mwazi okwezi kuikabambi na waina mabanza gabi alira kabuka tumangu nyimbaza kunshashura ni kushashura omuzire echo kureta kasenta hindiro mwana amdwara kuriya omwishomerera irindi rero kwabwe abamuremera kandi kumukubani muhindura abana nimugamba kubi kasumiro kariya takangambere na kagamba ayenda akashisha guri so mushashura nico kimwe amazima so nico kimwe na abari kupangisa no shango bundi wapangishe inzu konko kushashura ko oguma no promising aniza kuzireta amezi gabangahi otoroka mugenda ozahani atangwe no shanga ahandi yagiyaza mu majo rando no aza hawa wanyizusia tiro mpangisa yabe na pangisa somewhere akiza ati bina majezi yashobora rando ndi haza nibire ndi nebitebukiye mukake akasende kanjye kari munukiza haza nshabo nkirize intaye atahire na 10 neje sete ndi munizireta omwiki sinkibiri yabyama okweze kwaho tagarasha shubira rukutahamo bina magezi okwa kabiri kuyasigiro kwa kasha twaza kutahama bipima waratine obaka asa katine bintu akani wakafaisha ko kubasa kuwato gatenga ko mbaga ukata bakaza kuchero mukaseshe bakureba umunzu akari mugabe icupa bya renzori umutata kaba muga anyagira ati kinyere kangu niyo nkora yeye kogwe so munyagira abantu konkani mubiha amarura nigaza kushashura okay barakallahu fika akire kari nkagendera de kanyonyegere nze wa Sheikh Huzaifa ashena ni kushawani woyongeserezo akabi akari omabanshaka bismillah okonyeshereza bigambo akabi akariyo mu mabanja icyo kubanza kankaretero mu kushaba ni shaba yoko wena na munongo ryo munyadini gaho shashura abantu abo kwebembera yes kankagarike yoko reverend no manyango mu cyace yorumu oruseka ore imam no manyango mu muzigito gworumu harumwe abantu abakora ki abari kubanja gaho gendo banza shashura abantu wabo wano bigambo urahariyo misho
uri kubashomesa najya tatogo nashomesa ki ni mubanje takubona kunshura nashomesa ki yara mwine kubicu kurebera twine kubicu kurebera ba imamu ba sheikh ba bona bari kwenda twine nyingi konka shashura amabanje reka inakire tumwana witu reka nkwereze engere itwa kubasa kweharama amabanje seka reveranda amacha kumweta mundu wa hansi kungo takatara mundu wa hansi daru kwera tuyingana so ecyo kubanza twantunda kuba kweharama amabanja tubanze tugarre okwesugomura Allah ngo nuwe master plan witu nanguna nabantu bona nareba wagamba bari yabonka bari kwebembe bona tubanze tugarre okwesiga rohanga witu manyangu akoyine nuwe yakakwire kano kakozire ki nikakusimire haba hembera banzurinde mo kwehura gumisiriza wareba ngo imbere yakora ki yayanga awiro gukora ki ozo misho yehore ecya kandi otakageza okehoro omumbera ya luxury no manyaba mo bari kuza out kunga to yinemu unakutaka ka girlfriend wa aheru outing unga to yinemu uti imam tumpa yonke cheta ninga chikumi luxury nkezo ninga to yinemu konkano ina kuriya nunda kurya uno ino kuzoma mavazi nakuriyaje kandi ecya kandi jezaho otaka spendinga chango okusinga echo entaske yawe eshoboza reke benche dene entaske bechi konki wareba ngo eshoboza yaba mpango kandi entaske yabanchi direct no ino kuzoma mavazi kandi mavazi agatarahwe computation Waza kushanga okwezi niwakwereza emitwaro 30 ninga 80 yo wargaha twagamba hanju wapandisenju olwo musigazo mwe wanoenda double house double rooms kujeta atatezi nyenda wabe hachimushe chinabiro hari musiringi hari mweki buri kimwe bakuja juni mtwara shatu netano ninga 30 otoke yijuko mshara gwawe 30 ninga 80 wija waya hwezenju noza kusigaza ki masa torari torazwari no korra ki no ikindi mumayisa ngomwe hineberabeho wafuna kagendo wakozesa echi 10 hati mbakubanje ziri warwara tukuza kujya teatre kandi nange jezaho otaske chinji oshohoze kiche aho nhora afuna no kusevingira no kusevingira so yo warebangu nija ekatire ko bishobora ko inde akire katwaho then kora amare banza o budgetingire sente zo kufunezo turiya akoreba nitubansa batakwehara amabanja gurinda kugacendeza akono shanga umuntu oguna mubanja uriya nambanja nyo ino mshije adakutina kanana tina ino mshije wankozire kubi akajihenda akangira umukubanza kumaze atseka ati mpa mtwaro umushanjwa tamashitagahwa mu modoka ati zya banka tora ko mutawuni ngora kinezi kwereza wallahi hakwata mtwaro umushanjwa naje muhereza twatega amashitanda nawe azana ngo by then kan shuma kan shire mushumere kasi ya school fees you can imagine it was my school fees wallahi naje muhereza nobur hatta kazimpaga kandi takushwara kuja kujango seka namureba hariya takushwara mana ngani yanugani nabasana no kureba gerenti she onore ogomukiruka oyinemu ngagira ngo kazego natakushaje so omuri ebyo nane kindi twina muharabine cyakweta alqanaa oba alqanaat bilqalil okweyi gusoka hurant you are contented nanakasha ko kuzireki akoine wallahi umunso muturayingane twena tukubasa twena tukuza kuyingana no inokujanta ngubinde kora namani bakagigahara kuruno jangu no kwesa mani kuri abantu nabagiga nyukuru ninjira umwe kankira kwebuza kankira kore abatecha yishomero
kandi rero bateka isufuriya bagoye isufuriya cy'ubuhunga kuko baba sentence nkajya kuroya no kwesa mani nyone ngira abantu abo bakafurira sente kusinga bashumese baskara kurara cyuro atabyamire kuroja ngo namani bakabire babahehangu yuwo byami bakumire so ebintu ebyo ebice nintekateka ntwatubitire mu nkora yesige Allah akachaka kuhire sima nako Allah akajya wala inshakartum la azidanakum ngukumaranye baze akakachaka nabahereza ninza kubonjera wargaho kagurura umwana wawe rindazi akugira ati otimpaho akugira ata uni waramugurura ogo mwana no kafu no mutama go kumugurira ni yencha kare ni kare kikuwa kurumugurura akagenda nahereza aho batobeye bona ninga bakurubeye akasigaza aho kace to kura waje tubanje mugurira rindi so nawo ruhanga embabazi ezatwinire twantu mushaba nizisingiya eziyo muzire lithan jezaho kace nakahango orabeke ngo washashura amabanja okay barakallahu fika ngakireka kagendera Sheikh Naningshaba Sheikh Abdallah abanza turabire mu darasa ejo manyakireka za kutwa mine darasa twine darasa abakutureba mwena twine darasa bundi buryo kwezo kwa mushanjo ebiri 10 na nebiri 11 okay nebiro bibiri so tubita mwena ayahura ugambira dahura kandi buri buryo kuza za bunyoro no shani yoko tikwa chenga jeshana nuza kunanya niza kwijana shey niza kwesibaho inshallah then tureba inshallah ajane za kwa weekend niza kuba yari akata na Saturday but twino okushaba abantu bakuza kwiza omu darasejo aho kugira ngo twansomese obwiro bwinje abantu mbakira kusitama hansi babatine misara nari situbatu no butebe kandi buri buke so antu bashabimo bakutureba wandu basa kugura misara the party ya sadaka tulijariya no basa kugura misaro ya 5 na sisi tundubare changu misaro je hera sitabe kubana wahika no guteka hansi nefu basa kufeshi tundubare chichi hango nari se misaro muka jituhisi aho insha Allah ware baseka udhaifa najisia na hawa najisia wo murebere nari shinyo ninga seka ya yuna ura arebe insha Allah so abatebe kanise darase je naba runyachitara dawa okay mashallah so mnano ajenija wahura utakaferwa dalasejo inshallah taala eribundi bujjo ebiro 10 ni 11 omkwamshanje yes inshallah taala shaka gama kamhere tendere naam turuko hendera mwinchirize nyawe ntware okora musya abantu bitu abarunji abakwekumira aha TV West numukore cyamana munonga obutargaho ninchi mwinchirize banze no kuramusya abantu banje abakasozi rubeya amazima nimba kondura cyarumwe abantu bisingiro abantu bantunga wena hona hori uri kureba TV West kandi nabwe society yanje eri kumpaka sente nempa twizi madrasa tunusrati al-islamiyya ahanya mtiyobora amazima nimba kondura cyarumwe kandi mwebare no kusupportinga programs z'ubusilamu kanshembe yaka abantu banje bakarugangama and my beautiful wife nimkumanyoro baho tukurga TV West nature wabillahi tawfik tumchirizanye byanje bikahenderera assalamu alaykum wa alaykum assalam sheikh akagambo kanja kamuheru naye munchirize ntwaro kusima abatebekanisa ba programage mashallah mukama tukumire TV yitweji na nabaye kugikora ubona ruhanga bongera umugisha kandi abongera kasente amina ya rabbana nasigo mcharo muka aza kutwagamba amabanza ine kigamo cyangambira ngo konka se katange twandike mbira mutaka handike twe hamu konka bantu bamahandika tegezeka utango handike ngambo baza kundandike nakunyaga no kumpa babero agira nga twandike so mchara wanje nigo urakujo mwami uko kweta Dodoma mtaune Dodoma
noza kumuhurira ngo nwakunzara Okay. abakaruganga amaseka by the way turi abakaruganga munazega uzaiva abakaruganga abantu bakunda munonga abantu bazaiti mwena nakashanyarazi kuona. Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nanye ninkusima iwe wena watandika nanye kuruga shahi 10 mpaka shahi 11 mazima ninkusima ntine bugarukiro kanisha ba Allah subhanahu wa ta'ala akumare nimba kunda mwena mami wanje murungi hajat ajali asali aho rugazi ba sister banje ba brothers banje mwena mazima nimba sima akandi nimwe bari kunkunda nanye nimba kunda mnonga hana zigand hawasali kananye nemo Sheikh Huzaifa kabiyemera no mushomesa hari madrasat Nusrat Nyamtyora hamwe na Sheikh Abdallah Ruhulwa ni imam owo mzitigwa zaiti hariya Amerika shanyaraze twaza kubendeza okurara kuronje wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله إبراهيم خليل الله إسماعيل الذابح